Amahoro y'Imana kuri mwese muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, amahoro y'Imana kubabarizwa ku mugabane wa Afurika, ababarizwa ku mugabane w'Uburayi namwe amahoro y'Imana bane namwe, ababarizwa ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye. Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, abarimo kubyuka mugira umunsi mwiza, abarimo gusatira amasaha yo kujya kuryama namwe ku mugoroba birumvikana mbifurize kugira umugoroba mwiza. Nge nk'ibisanzwe ni Mucyo Anta, umunyamakuru wanyu mbarizwa kuri TV yanyu yitwa Mundayisi TV, ariko tukaba dufite ikiganiro cya siporo bita Mundayisi Sport. Ni ikiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, buri mugoroba tubagezaho amakuru atandukanye. Ndagira ngo mbabwire ko tumaze gukora ibiganiro bigera kuri 28, hanyuma tumaze igihe kingana n'ukwezi dufunguye iyi TV yanyu. Ndagira ngo mbashimire byimazeyo mu cyubahiro mbagomba mwese. Ndabashimiye cyane umurava, urukundo n'ishyaka mwangaragarije, kuko tumaze kugira abanyamuryango bagera ku 39,000 n'abantu 200. Turabura abantu 800 kugira ngo twuzure 40,000. Ni umubare mwiza ushimishije, ariko noneho turifuza kuwuzamura. Niba utarakanda subscribe, nta kindi ngusaba no gukanda subscribe, kandi niba warayikoze birumvikana kora share mu magroupe, upostinge, uha inshuti n'abavandimwe, babwire ngo tugerageze gushyigikira iyi TV yacu, dore ko iyi TV itugereho tutagera, kandi duha amakuru ku gihe kandi amakuru acukumbuye. Ndongera kubibasaba mbinginga ngo nyaboneka tuzamurane, dufatikanye mu buryo bumwe n'ubundi. Niyo mpamvu nongera kubabwira ngo tugomba kuva ku 40 tukazamuka tukagera byibura ku 100, tukazamuka tukazagera kuri miliyoni. Birashoboka cyane. Uyu munsi mbazaniye iki rero? Turahera muri ekipe y'Iburasirazuba bita Muhazi United, imaze gusinyisha myugariro ukomeye cyane wari uzwi mu bihe byashize, ariko uyu munsi ntabwo wamenya ngo hagaze gute. Turaza kubigarukaho. Turaza kuva ngo twerekeza muri ekipe ya AS Kigali mu kanya rwose isa 12. Ikipe ya AS Kigali iraza kwakira nimero 6 mpuzamahanga, mu gihe ikipe ya APR Football Club yaba Darko Novic ndetse n'umuyobozi wa ekipe ya APR FC cyangwa se ubuyobozi bahize byinshi cyane. Muri byo bahize turaza kugenda tubigarukaho. Mu gihe ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport rwabuze gice hagati ya Fahad Bayo n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport barimo barapfiki, turaje tubigarukeho. Hanyuma turaza kuva twerekeze muri ekipe bita Jamus Football Club. Ubu tuvugana irimo irakina match Kasambongo Andre ntari kuri bande touche. Ese ibyo bihagaze gute? Confirmed Kasambongo Andre, turaje tubabwire ibimubayeho bidasanzwe. Iyi ni nyamugigi mikomeye cyane. So rero ngibyo, nishimiye kongera kuba isari mwese kubera ko nari mbakumbuye kandi mbahoza ku mutima. Mukanya ndashaka kujya kureba match muri championnat mu gihugu cya Mali. Hari match ndimo ndareba zo mu gihugu cya Mali kubera ko niho mfite abakinnyi benshi bakiri batoya. Ndakubita nihuta mbangura kugira ngo njye kureba match mukanya. Munyemerere mpere muri ekipe bita Muhazi United. Murabizi ko isoko ryo mu Rwanda rizafunga ku itariki ya 31, bivuze ngo isoko riracyafunguye. Amakipe yemerewe kuba yagura ndetse akanagurisha bitewe n'ibihugu uko bihagaze. Ekipe bita Muhazi United, munyemerere mbabwire ko ikipe bita Muhazi United yamaze kumvikana na myugariro w'umunyarwanda bita Bishira Ndora Latifu. Ni myugariro wanyuze muri ekipe nka Etincelle, anyura muri ekipe ya AS Kigali yamazemo imyaka irenga 10. Aza kuyivamo atumvikanye n'ubuyobozi bwa ekipe ya AS Kigali kubera ko bamanuraga salary yiwe. AS Kigali bamuhembaga inoti ya 800, ariko AS Kigali igize ikibazo cy'amafaranga kubera ko shemaze kugera abivamo, baramubwira ngo turagukora kuri 800 tugushyire kuri 600. Bishira aravuga ngo mu cyubahiro mwangombaga nibyo nabakoreye, kuko nafatikanije na AS Kigali gutwarana na ibikombe by'amahoro, nayifashije mu buryo bwose bushoboka, nari kapiteni w'ibihe byose. Asa nk'uwivumbuye, ni kubwa kasa n'ubundi. None amaze kwivumbura, icyabaye nuko bahisemo kumubwira ngo ntago turi bujyane nawe. Baramusiga, baramureka, amasezerano yararangiye, nawe ahitamo kukanga kongera amasezerano. Yaramaze igice cya fazari cyose yicaye. So uyu muhungu rero yarebye kugira ngo akomeze yicare kandi akishoboye gukina, gifite imbaraga, nta kandi kazi afite, ahitamo kuvuga ngo ntacyo bitwaye. Ni nyuma yuko yaramaze guhamagarwa na Ruremesha Emmanuel Rurerure,
wa ekipe ya Muhazi aramuhamagara amubwira ati ariko waza ugasukuma amezi 6 kugira ngo wongere ugarde forme. So uyu muhungu rero Bishirando Latifu akaba amaze gusinya amezi 6 muri ekipe ya Muhazi United ibarizwa Iburasirazuba, akaba agiye gukinana na ba Bruno, akaba agiye gukinana n'abandi ba defenseri ba ekipe ya Muhazi barimo na defenseri Ivani w'inzobe birumvikana w'umunyakameruni. So bivuze ngo rero uyu numwe muri ba myugariro navuga ko amaze igihe, ni generation na Bakayumba Soteri, ni numwe mu ba defenseri beza rwose AS Kigali yatunze, beza b'abanyarwanda twabonye, ariko ndavuga beza ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo beza mvuga beza ku mpuzamahanga, kubera ko ni umusore utarigeze ukinira ikipe y'igihugu cyane, ni umusore utarigeze boostinga ngo uvuge ko ari umudefenseri wa saison, ni umudefenseri wari uri aho ngaho ariko nawe ntacyo yari atwaye. Uyu mugabo rero akaba yamaze kwerekeza muri ekipe ya Muhazi, amezi 6 azajya ahembwa 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga make cyane. Birumvikana ko abakinnyi b'abanyarwanda babyumve cyane, isoko ry'abakinnyi b'abanyarwanda ryabaye rito cyane, kandi sinzi niba abakinnyi b'abanyarwanda batarabibonye ngo bamenyeho ikirere kirimo kwerekera. Mumenye ngo mu myaka nk'itatu ishize mwari mufite uburyo mwarasiwe n'izuba, ariko ubu ngubu biragaragara ko isoko ryanyu ryabaye rito cyane, kubera ko umubare w'abanyamahanga urimo uragenda wongerwa, n'amakipe atarakinishaga abanyamahanga yarabiyemerewe, harimo za EPR na za Police. Niyo mpamvu akazi ubonye gafate gutya, gafate nk'ikintu cy'agaciro, gerageza ugafate nk'ikintu cy'agaciro, kubera ko iyo ugitakaje ba brother, kongera kukigarura bitwara imbaraga z'umurengera. Barakubwira ngo niba hari ikintu cya mbere kidapfa kugaruka brother, nicyo bita icyizere. Donc kuba umuntu yakubonagamo ubushobozi, rimwe na rimwe ukaba wamwihenuraho, rimwe na rimwe ukaba wasubiza performance yawe hasi, ugasubira hasi, uko byagenda kose ahita kujugunya, nawe ntabwo yongera kukwitaho. Niyo mpamvu wifata akazi ngo gafate nk'akantu gasanzwe, gafata ugashyiremo imbaraga, ugafate nk'ikintu cy'agaciro kidasanzwe, kuko iyo utakaje ubwo biba bibaye ibindi. Ibaze bishira wanze 600 agiye gufata 400. Hari n'abandi bakinnyi tuzi b'abanyarwanda bigize abanenganeze, ntabwo mubona ko habayemo icyo bita sambaratika mu Rwanda, icyo bita merikato ku bakinnyi b'abanyarwanda yabaye sambaratika. Umunyarwanda utiteguye gukora arasigara inyuma, uko byagenda kose araza gutakara. Niyo mpamvu bakinnyi b'abanyarwanda ndabakunda, muri inshuti zanjye, ariko murasabwa gukora. Ibaze kwanga 600 ukicara sezo bibyaye hariya. Muhazi azavamo ajya he? Nta handi azajya, nta yindi kipe nkuru teze kuzajyamo. Simuteze iminsi, ariko simbona Bishira Latifu ari amakipe makuru y'i Kigali yongera kumubenguka. Ariko wikwemera kwicara ngo nuko ikipe yaguteshe agaciro, yamanuye agaciro kawe cyangwa se amafaranga agabanutse. Wowe banza urebe ngo ngenda yakwiriye, ese ndi kuyihe standard. So uwo ni umusore bita Bishirando Latifu, tunamuveho cyane, tumwifuriza amahirwe masa. Icyo nemera cyo, nemera ko azafasha ikipe bita Muhazi United. Twerekeza muri ekipe y'abanyamujyi bita AS Kigali, ni ikipe y'umujyi wa Kigali. Kiyovu niyo kipe y'abanyamujyi, kubera ko nibo benshi baba mu mujyi kandi bita abanyamujyi, koko ni n'abanyamujyi. Hanyuma AS Kigali ni ikipe y'umujyi. Kiyovu ni y'abanyamujyi, ariko AS Kigali ni ikipe y'umujyi wa Kigali. So iyi kipe rero nyuma yuko irimo iragenda ivugana n'abakinnyi batandukanye, marimo ba Haruna, birumvikana bayigarutsemo, n'abandi bakinnyi batandukanye, Shabana arimo kugenda yiyambaza, nyuma yuko Shema yicaye akababwira ngo ninjye wirya nkimara kandi nkibaga. Sinyene ko munzanira abakinnyi bari expensive cyangwa se bahenze, nyene abakinnyi beza bakarita ariko badahenze, kubera ko ninjye wirya, ninjye wipapa nkanimama muri ekipe bita AS Kigali. Byabaye ngombwa rero ko begera umukinnyi wari umaze iminsi akora imyitozo muri ekipe ya Kiyovu Sport kubera ikibazo cy'ibyangombwa. Nababwiye story ya Kiyovu Sport, twababwiye inkuru ya Kiyovu Sport uburyo batangiye kumvikana n'abakinnyi gutandukana nabo. Undi mukinnyi watandukanye na Kiyovu Sport kubwumvikana yitwa Nshimirimana Jospe rero nyuma yo gutandukana n'iyi kipe ya Kiyovu Sport, kubera ko Kiyovu Sport itemere gusinyisha abakinnyi, yari yarayisinye, ariko Kiyovu Sport murabizi ko itemere gukinisha abakinnyi. Icyabaye nuko Nshimirimana Jospe yamaze kumvikana n'ikipe bita AS Kigali amezi 6, saa 12 mu kanya arabasesekaye ku kibuga cy'indege Kanombe, aho aje kurangizanya n'ikipe akazayifasha mu mikino yo kwishyura. Iyo ni breaking news ku ruhande rwa ikipe ya AS Kigali. AS Kigali yari ifite Eliasa kuri 6, ndumva nta wundi mukinnyi bari bafite kuri 6 udasanzwe, yari Eliasa, kandi Eliasa nawe ni umukinnyi nyine ubona ko raho, ni umukinnyi wafasha
ariko nanone si nimero gatandatu udasanzwe, yaba umusabu mwiza cyangwa se umusimbura mwiza, akaba yazajya asimburana n'undi wenda umurusha, kuko AS Kigali ni ikipe ikomeye, ni ikipe itari ntoya, ni ikipe ubona ko rimwe na rimwe ujya kubona ikabona irajije igikombe cy'amahoro mu buryo bumwe n'ubundi. So Jospe rero ni umediateri mpuzamahanga wakina intamba mu rugamba, mpamya ko niyongera no gusubira mu kibuga rwose azongera guhamagarwa muri ekipe y'intamba mu rugamba, ekipe y'igihugu y'u Burundi. Nge navuga ko AS Kigali buze nimero gatandatu mwiza cyane, kereka niho abarwangenanye. Jospe muziho ibintu bibiri, ni nabyo ngira ngo mvuge abantu ba AS Kigali babimenye, nawe ubwe abimenye. Jospe ikintu cya mbere nzi ko Jospe azi umupira ku rwego rukomeye cyane, ariko Jospe iyo utamuhembeye ku gihe ari mu bakinnyi bihuta cyane kutabyakira, agahita yivumbura ku buryo n'akazi yagahagarika. Icya kabiri, Jospe ikintu muziho gikomeye cyane, ni umuntu nawe ugiye kureba discipline ye, haba hari ukuntu batayivuga neza mu gihugu cy'u Burundi, kuko yaje muri Kiyovu Sport avuye muri Vitaro, ariko muzabaze abantu bo muri Vitaro bababwire Jospe uko byari bimeze. Muzabaze Jospe uburyo avuye muri Turukiya, si ngombwa kubigarukaho uyu munsi, ariko yavuye muri Turukiya kubera ako kantu ko hanze y'ikibuga hari ibyo bamubujije nka ekipa, ariko akaforsa akabikora. Jospe nashyira baro hasi agatuza agaca bugufi, ikipe yaba yamuhemiye sava, yaba yatinze kubona amafaranga agapasiyanta akihangana, Jospe ntaseze biyiri atagiye mu makipe akomeye. Umuntu yavuga ko AS Kigali nayo iguze umukinnyi mwiza, kandi credit kuri ekipe y'abanyamujyi ya AS do Kigali. Hanyuma munyemerere nerekeza muri ekipe bita APR Football Club, nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Iyo uteye mu izamu inshundura ziranyeganyega. APR abafana bakunda ukomeje kuba ubukombe, ariko mu Rwanda gusa, ku ruhando mpuzamahanga uracyafite byinshi byo kwiga n'ibyo gukora, nubwo uri mu nzira nziza. Ubuyobozi bwa APR bwasuye ikipe, bumurika abakinnyi barimo Denis Omedi, bamurika uwo bita Kiwanuka Kim mu gihe bategereje Shahe rutayizamu. Babwiye abakinnyi ko bagomba guhera kuri iki gikombe cy'ejo bundi kigiye gukinirwa, bagomba kucyegukana. Icya kabiri bakeneye shampiyona, bakeneye Coupe de la Paix. Ikindi bababwiye gikomeye, barimo barubaka APR y'amatsinda, ngo umwaka utaha bakeneye APR y'amatsinda. Darkonovic abasezeranye iki, niyo mpamvu mwabonye namushyize ku ifoto. Darkonovic yabasezeranyije ko ibyo bikubiye mu masezerano ye kandi agomba kubikora. Nababwiye details bikubiye mu masezerano yiwe. Muzi ko nubwo yatwara igikombe cy'amahoro n'icya shampiyona biramutse bimuhiriye, ntajye mu matsinda, APR yemereye kumwirukana kubera ko byanditse mu masezerano. Yavuze ko sezo ya kabiri aribwo azajya mu matsinda, sezo ya mbere agomba kutavira muri raundi ya mbere. Mu yandi magambo, guhiga ku ruhande rw'ubuyobozi bwa APR, guhiga ku ruhande rwa Darkonovic nk'umutoza ndetse na staff ye, bigiye gutuma APR irushaho guhatanira ibikombe bibiri bikinirwa muri shampiyona y'u Rwanda, dore ko bahanganye n'umukeba ukomeye ari we bita Rayon Sport. Hanyuma iby'amatsinda n'ibindi tuzagenda tubigarukaho umunsi kundi. Munyemerere nihute cyane mva ngo nerekeza muri ekipe bita Rayon Sport, Isaro ry'Inyanza, Gikundiro cy'Abareyo n'andi mazina bayitazira. Oreyo, ayo niyo mazina yayo bayitazira. Mfite umuvuduko kubera ko ngiye kureba match mu kanya. Iyi Rayon Sport ndababwiramo inkuru zigera kuri ebyiri. Inkuru ya mbere munyemerere ku bakinnyi baje mu igeragezwa, nyuma y'uko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwicaye bukareba bugasanga butarabona mikoro ahagije. Cya kabiri, bakareba bagasanga mu kwezi kwa mbere kwizera k'umukinnyi wari umaze iminsi adakina ahagaze neza bigoranye. Rayon Sport yafunguye umuryango uvuga ngo nibaze bakora igeragezwa, abari tayari nibaze bakora igeragezwa. Nta tike turi bubahe, nta cyo kurya, nta cyo kunywa, turabaha iminsi 7 yo gukora igeragezwa. Nyuma y'iminsi 7 umutoza bita Robertinho azahitamo abazakoresha. Kwikubitiro, babiri bamaze gukora imyitozo mu kanya, barimo umusore ukomoka mu gihugu cya Zanzibar yitwa Raymond Lolendi Ntaundimala, wakiniraga ikipe bita JKU. Ni ikipe
twahuriye nayo muri Sekafa mu gihugu cya Tanzania, ubwo nari ndi kumwe na APR muri Sekafa. Ni ikipe yavuyemo itarenze umutaru, ni ikipe yahuye n'ikipe ya Pyramide muri CAF Champions League kuri round ya mbere yuko ihura na APR Pyramide. GQ ni yari yahuye na APR match ibanza yabatsinze ibitego bitandatu, match ikurikira batsinda 3 igiteranyo byabaye 9 numva kuri round. Hari harimo umuwinga cyo kora nakundaga, hari harimo umuwinga nari nabonye ukomeye cyane muri Sekafa, ku buryo nari nashatse no kumuzana i Nyarugenge, ariko aza guhita abona ikipe arasohoka, yahise ajya muri ntuza muri Telecom, ya kipe yaba Song ifite amafaranga. So rero iyi kipe uyu muhungu yaje mu igeragezwa muri ekipe ya Rayon Sport, yanakoze imyitozo, abari i Nyarugenge ubwo baraza kutubwira uko bamubonye, natwe tuzagerageza gukurikirana raporo z'umutoza. Undi musore uri mu igeragezwa yitwa Ntamba Musikwabo Malike, n'umukongomani wakiniraga ikipe bita Kabasha. Uyu muhungu nawe yaje mu igeragezwa kugira ngo arebe ko Rayon Sport yamuha amahirwe. Rayon Sport mbibutsa ko ifite imyanya 3, muri iyo myanya 3 barashaka nimero 9, barashakamo umuwinga, barashakamo nimero 10, nimero 6 nababwiye ko 6 yanjye bita Banega. Rayon Sport yabivuyemo, yavuze ko nta yindi mpamvu bafite Majaliwa kandi yemeye kuza. Icya kabiri, Banega yari ahenze kubera ko ikipe ya Nyasa Big Bullet yo muri Malawi yari irimo guhenda ikipe ya Rayon Sport. So rero aba ni bamwe mu babanjirije abandi gukora igeragezwa. Rayon Sport itegereje n'abandi bagomba gukora igeragezwa, hanyuma umutoza Robert Nyagahitamo. Mve kuro rero nigire kubo bita Fahad Aziz Bayo, nababwiye ko uyu munsi ariko byari biteganyijwe ko uyu munsi agomba gusesekara i Nyarugenge, ariko amakuru nkesha Bayo ndetse no ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Rayon Sport nuko Fahad Bayo na Rayon Sport batarimo bumvikana. Wagira ngo comment mwanditse zatanze agaciro cyangwa se zahawe agaciro n'ubuyobozi bwa Rayon Sport yabwiye Fahad Bayo iramubwira ngo twebwe ntidushaka kwemera amezi 6, niba atari umwaka n'igice ntabwo biri buze gukunda, uci buryo natwe turaca ibumoso. Fahad Bayo arababwira ati ntabwo bishoboka, mwongera amafaranga, niba mukeneye ko nsinyira umwaka n'igice murava kuri salary y'ibihumbi 2 muzamuke mugere ku bihumbi 3. Icya kabiri, recruitment mwampaga ibihumbi 10 ku mezi 6, nubwo mwari mwayagabanyije akagwa ku bihumbi 7. Ngewe niba mushaka ko mbaho umwaka n'igice murampa ibihumbi 30 by'idolari. Kibazo cyabaye, Bayo na Rayon Sport ntibarumvikana ikijyanye n'amezi 6 cyangwa umwaka. Rayon Sport irakubwira ngo Bayo nasinya amezi 6 twe tuzaba tugiye kumufasha ku boosting, cyangwa se tuzaba twongeye kumufasha kuransa kariyeri, hanyuma twebwe ahita agenda, twe tuzungukira he, twe bizatumarira iki? Bamwe bati urabona kuko nka Bayo na manager baravuga ngo twebwe Rayon Sport turabafasha gutwara igikombe. Rayon Sport ikamubwira ngo twebwe igikombe n'ubundi duhagaze neza, turi mu bakandira bo gutwara igikombe. Kubera iki wowe utwempoza ibyo ushaka ariko ntumve ibyo twe twifuza? Bayo arababwira ati ntibishoboka, amafaranga muri kumba ni make. So hagati ya Bayo na Rayon harimo ako kantu kakararo kataracika, cyangwa se batarambuka ngo bagere hakurya y'inkombe, ariko ibiganiro birimo kuba buri saha isegonda kurindi. Mu kanya saa 10 nibwo ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport buvuganye na Bayo, baramubwira ngo ongera ubitekereze, niba bidashoboka turaza gutekereza ubundi buryo. Bayo rero agiye kongera kubitekereza, asubiza ubuyobozi bwa Rayon niba yemera amezi umwaka n'igice, niba bidashoboka bishobora kuza kumugora. Hanyuma n'umuhungu rwose bohereje itike, Prosper yamwohereje itike arayiryamanye, igitegerejwe nuko ashyiraho akora agahita z'ubundi agasinyira ikipe bita Rayon Sport. Ariko nkurikije uko mbibona nuko mbizi Bayo azakenera Rayon Sport, nuko arimo arashaka kwiraza Nyanza no kuca hirya no kugira gute kwigira uhatari. Bayo azakenera Rayon Sport kuko muri Turukiya deal ye yaranze, n'indi deal yari afite yo muri Sudani nayo ntiyakunze muri ekipe ya El Merreikh. So abari rero batuze batekane kubera ko uyu rutayizamu nawe ashaka kuzaza gufatikanya n'abandi. Hanyuma muri comment nyene ko bari bandika ese mwebwe muri ku ruhe ruhande, muri ku ruhande rw'ubuyobozi cyangwa muri ku ruhande rwa Bayo? Mujye ku ruhande rw'abafana ba ekipe ya APR. Darko Novic ko yemeye ko azatwara ibi bikombe akajya no mu matsinda, nukuri bizashoboka? Cyangwa ikindi nyine ko abafana ba APR mwandika nk'abanyamupira musesengure, ese ikibazo cyatumye n'ubundi resulta za APR zitaba nziza muri fazari
ikibazo cyari abakinnyi badashoboye baguzwe, cyangwa se abakinnyi muri rusange batari beza, cyangwa ikibazo cyari umutoza bita Darkonovic. Mu byandikaho ndashaka kuzakora ikiganiro cyo kuza nsubiza ibisubizo message z'abantu banditse, cyangwa se comment abantu banditse. Munyemerere nsoreze kuri nyamugigima bita Kasambungu Andre, akagenda mu batoza b'abanyarwanda ntibatandukana nako, nagaki niko ngiye kugarukaho. Yitwa Kasambungu Andre, n'umutoza w'umunyarwanda watoje amakipe nka Polisi, amakipe nka AS Kigali, Rayon Sport, Gasogi United, Kiyovu Sport n'andi makipe atandukanye. Yatoje za Electrogaze n'andi. Electrogaze ntabwo yatoje Electrogaze, nari mwitiranyije nabo Ndumva Rushimana Kirwanzeze, n'andi makipe atandukanye yagiye atoza Kasambungu Andre. Murabizi ko uyu mugabo yaramaze amezi agera kuri 6 muri ekipe bita Jamus FC yo muri Sudani y'Amajyepfo. Ni Sudani iri mu nzira y'amajyambere, ni Sudani y'Amajyepfo iri mu nzira y'amajyambere, mu mupira no bari kure cyane, barimo barubaka ariko bakaba bafite icyo bita amafaranga. Uyu mugabo Kasa yasinye muri ekipe bita Jamus ije mu Rwanda muri pre-season, yayisinyemo mu kwezi kwa munani niba nibutse neza, yego mu kwezi kwa munani tariki ya 9 nibwo yasinye muri ekipe, bivuze ngo yaramaze amezi 6 asinya umwaka umwe gutoza ekipe bita Jamus FC. Kasambungu Andre rero ubu tuvugana nababwiye ngo nayo mu nda y'isutakura handi, breaking news, niyo mpamvu nababwiye ngo ni confirmed, mwabibonye tuzajya tuyabagezaho turi abambere. Ubu tuvugana, akakanya tuvugana, Jamus irimo irakina, Kasambungu Andre ntari kuri bande tushe. Amakuru ahari mvana muri ekipe ya Jamus imbere ndani, breaking news, nuko Kasambungu Andre yamaze kumvikana, amaze gusezerwa n'ekipe bita Jamus. Iraza kumuhemba amezi yarasigaranye yiwe agera kuri 6 bamwirukane. Niyo mpamvu Kasa yatangiye gusezera bamwe mu bakinnyi, n'uyu munsi byari biteganyijwe ko ari buze gusezera abakinnyi. Kubera iki rero niyo nyamugigima ngiye kubabwira. Kasambungu Andre agiye gusimburwa n'umutoza bita Abdeslam Ouadou, ni umutoza w'umunyamaroke uheruka muri 20 club. Ndabisubiramo, Kasambungu Andre mu buryo bw'ibanga yamaze gutandukana n'ikipe ba Jamus, yamaze kumubwira ko batazakomezanya. Ndaje mbigaruke impamvu. Hanyuma Kasambungu Andre akaba yasimbuwe n'umunyamaroke bita Abdeslam Ouadou, aheruka muri ekipe ya 20 club, n'umunyamaroke. Kubera iki Kasambungu Andre asezere kandi yatwaraga ibikombe? Kasambungu Andre aba mu biganza bya management ya Alexi Wakala, uriya mubona Alexi Karenzi, uriya mu manager wajyanye Maripangu muri Sudan, muri South Sudan. Hanyuma Kasambungu Andre ikipe igiye mu Rwanda, iyi kipe ikaba yarakoranaga na company yaba manager bandi batandukanye batari abanyarwanda. Iyi company baza kwibwira ngo ibashakire umutoza, kubera ko iyi company ni ikorana n'iyi kipe bita Jamus cyane. Ni company irimo abantu barimo abo mu Buholandi n'abandi bahe bo muri East Africa nyine. Icyabaye nuko Kasambungu Andre barebye babona umutoza bazana vava wihuse kandi udashaka kubahenda, wihuse mu gihe gito cyane. Barareba babura uri hafi, babona ni Kasambungu Andre. Ndavuga iyo company ni company ikorera hamwe, ifite abatoza benshi, ifite n'abakinnyi benshi. Iyi company hamagara Alexi Karenzi, ramubwira ngo Alexi, twamaze kumenya ko ari wowe ufite mu biganza Kasambungu Andre, ni we manager wiwe. Ese birashoboka ko wamuduha tukamuhesha akazi muri Jamus? Hari ikibazo bitwaye? Alex arabwira ati nta kibazo, nubwo ari umukiriya wanjye ariko mumuha akazi. Ya company muhesha akazi muri Jamus. Kasambungu arasinya. Amaze gusinya, buri izi company yo zasinyisha abatoza zabajyanye ahantu, zishyiramo na kondisi ivuga ngo abakinnyi bacu tuzajya tuguha, uzajya uborohereza ku buryo ugomba kubaha akazi
tuzajya tugwa abakinnyi beza nawe ubyemere. Kasa arabyemera, ajya muri Jamus, ageze yatangira gukora akazi. Kasa atangiye gukora akazi, igihe cya Mercato cyagera, abakinnyi bazana ya company, Kasa agahita abwira ubuyobozi bwa ya kipe akababwira ngo no, sinshaka abakinnyi kuri iyi myanya. Mu buryo buri indirect yatangiye gukasa ya company y'abantu bamuzanye. Ariko perezida wa kipe agaca ruhinga akabwira abantu bo muri ya company akababwira ngo umutoza yabyanze, yavuze ko badashaka aba bakinnyi, bavuze ko badashaka abakinnyi kuri iyi myanya. Bakamwihorera, baramureka, baravuga batoke ntacyo bitware, reka turebe wenda afite impamvu avuga ko abafite badabahagije. Noneho icyaje kuba ikibazo ni ikihe? Bwacya Kasa agaca ruhinga agahita azana, ntabari ubazana, agahita akorana na Alexis Karenzi, agahita amubwira ngo nyine umukinnyi kuri uyu mwanya, wakamuzana. Alexis Karenzi agahita amupresenta, yamupresenta rimwe na rimwe akamufata, harimo nk'umuzamu bafashe, harimo nk'umudefenseur namenye bafashe w'umunyamaringo kandi ukuze cyane, na makuru navanye muri iyo kipe ya Jamus rwose. Hanyuma icyabaye nuko Kasambongo barebye bakabona yatangiye gusa nk'uzenguruka, akazana abakinnyi, akavugana na Alex atari wamuhesheje akazi, akafata abakinnyi be, na buriya na Maripangu niko byagenze. Nono akirengagiza ya company yamushakiye akazi. Bamubaza bati Kasa, ko twumvikanye ko abakinnyi bacu ari buzajye fata, bite we byagenze gute ko mbona urimo urafata abandi bakinnyi? Kasa akavuga toya mumbabare, ati nukuri barambegera, bati singewe, bati n'ubuyobozi bubikora. Abahungu rero b'Abarundi ndetse n'abahungu b'Abatanzania ndetse n'abandi bakorera mu Buholandi biyo company batangira kugenda bamubara, baravuga bati urimo uraturusha ubwenge. Byaje kuba bibi ryari rero. Buriya Amavubi ajya gukina muri South Sudan, murabyibuka ko umudefenseur bita Buregeya Prince wa AS Kigali yari ari mu bajyanye n'Amavubi. Burya Buregeya Prince yagombaga gusinya muri Jamus, ntabwo yagombaga kugaruka, kuko AS Kigali Rokritema bamwemereye, ntibigeze bamuha amafaranga. Yagombaga gusinya agahita arangizanya na AS Kigali, kubera ko muri contract ndetse ko mu gihe yabona ikipe yo hanze y'u Rwanda yemerewe guhita agenda direct. Buregeya agenda bizi, yoherejwe na ya company y'Abarundi cyangwa se y'abantu baba mu Buholandi. Buregeya bamwohereza, bavugana na perezida, bohereza na CV n'ibindi bitandukanye, bavuga bati n'umudefenseur mpuzamahanga n'uwakinira Amavubi, ariko nubwo yaramaze igihe muri APR adakina, ariko muri AS Kigali yatangiye gukina, uwo mudefenseur tuboherereje murangizanye nawe. Buregeya agenda abizi, nawe ubwe ndabizi ko iki kiganiro bucyumve. Buregeya yagiye abizi ko agiye gusinya muri equipe bita Jamus. Agezeyo Amavubi amaze gukina, Buregeya muri hoteli ahamagarwa na Alex aca inyuma b'abantu, kuko yari yamaze kujyanayo Maripangu. Noneho babayobozi babaza Alex, baramubwira ngo umudefenseur bita Buregeya Prince uramuzi? Undi ati ndamuzi. Atari ko n'umudefenseur wa Hovyo uraho. Aranamukasa, niyo makuru bampaye. Alex rwose nta kibazo mfitanye nawe, ngewe ntanze amakuru ko nayahawe, uko niko kuri na Prince Buregeya arabizi. Alex abwira abayobozi aravuga ati umudefenseur arasanzwe, nta nubwo akina, nta kigenda. Donc asa nk'urimo gukasa Buregeya Prince. Nubwo yakasaga Buregeya Prince, ariko yakasaga umukinnyi wazanywe na ya company yazanye Kasa, nubwo Kasa ari umukiriya we. Icyabaye ni iki? Nuko Buregeya Prince yahamagawe na Alex. Icyo gihe Alex yari yajyanye Maripangu, aramuhamagara aramubwira ngo ndashaka ko tubonana. Barangije kubonana, Alex ahamagara Prince, bari kuvugana, aramubwira ngo ndashaka kugufasha nkujyane muri Jamus, ese uri tayari? Undi ati ndi tayari. Alex aramubwira ati ntiwabonye ko ari njye wazanye Maripangu? Ati nabibonye. Okay, ntacyo bitwaye kuba wamfasha. Alex aragenda, ubwo yarabwiye abayobozi ba ya kipe bati Buregeya Prince ni umuntu uri aho ngo usanzwe. Bukeye ngo aragenda arongera arababwira ati wa mudefenseur rero Buregeya Prince, nkurikije uko namubonye nuko maze iminsi nkurikirana ibyo nari maze iminsi ndahari, ngo ameze neza. Abantu bo muri Jamus barikanga, baravuga bati what? None se niwatubwiye ko umudefenseur adashoboye, uyu munsi ugarutse gute? Baza gukurikirana basanga arimo kudeturuna abakinnyi ba ya company bakorana n'ubundi. Baramwihorera, baramubara, bafata imbumbe y'amafaranga yiwe yuzuye,
ya Maripangu. Buriya Maripangu yaguzwe $50,000 by'idolari, ariko Maripangu ndagira ngo mbwire ngo ya makuru namenye Maripangu yahawe 25 by'idolari nibyo yahawe, ibindi 25 byagiye mu biganza bya manager wamuzanye. Ntacyo bitwaye rwose, nta nicyo bitwaye n'umutoza. Sinkeneye umutoza uzongera kujya kubita ku gatuza ngo avuge ngo nta kintu yabonye ku mukinnyi. N'amafaranga Maripangu yahaye umutoza Kasa ndayazi umubare, si ngombwa kubimentioninga, ariko turabivuga abatoza bakiramanta ngo abanyamakuru ngo urabona ngo nini na nini. Imana ishimwe ko nanjye ubu nabijemo ibi bintu, ndabizi ko nzakorana n'abatoza n'ubundi. Wamfatiye umukinnyi mwiza ntacyo bitwaye kuba wagira icyo umugenera cyangwa wamuhishimwe, ariko nuko bavuga ngo ntibajya babijyamo. N'amafaranga ndayaza arenga $5,000 by'idolari kuzamura, nayavuga ariko si ngombwa kuyavuga. Maripa, kugira ngo Alex abyumve ko n'amakuru ye nyafite yose, yageze no ku kibuga cy'indege cya hariya. Ubundi ku kibuga cy'indege kurirana amafaranga ntibyemewe yabo, hari ibihugu kuvana ayo mafaranga yabo bidapfa gukunda. Nka nagiye muri Cote d'Ivoire, n'urugero ntazi. Cote d'Ivoire kurirana amafaranga yabo ntibishoboka, ntibibaho. Cote d'Ivoire amafaranga yabo ntushobora kuyurirana iyo ari menshi, barakubwira ngo ugomba kuyasiga uyavunjisha utwara amadolari, ariko amafaranga yabo ntibipfa gukunda. Muri Sudani naho rero sinzi ku kibuga cy'indege agakese kabaye, na makuru nabwiwe nyine n'umuyobozi waho, nawe bamusanganamo $10,000 na bingahe yari yakuye kuri Maripangu nyine. Ntacyo bitwaye rwose, nayiwe no mu manager byose arabitwara aragenda. Noneho icyaje kuba ni iki, bukeye Merikati igeze, nanone Merikati irimo hari abakinnyi ya kampani yongeye kohereza. Ubwo Prince icyaje kuba kuri story yiwe nuko buregeye Prince yasubiye i Kigali atavuganye na equipe, kubera ko equipe yahise ibona ko harimo tena kuba buregeye Prince umuntu yari yamwanza akaba yongeye kumugarura kumushima, bahita bamureka ntibanavugana nawe. Niyo mpamvu buregeye Prince wasubiye i Kigali nta muntu n'umwe muvugana w'iri equipe, ahubwo uvugana na Alex. Bukeye akampani zana abandi bakinnyi, ibazanye umutoza arabanga Kasa. Bukeye Kasa zana abandi bakinnyi muri ya myanya yanzemo babandi. Uzi ikintu ya kampani yakoze, yahise ikorana n'ubuyobozi bw'iri equipe bita Jamus. Ibi mvuze Kasa ntiyarabizi, ndamurabuye mubwiye icyo Kasa zise. Bahise bavuga ngo tugomba gushaka uburyo umutoza tumwikuraho, kandi dosi bamwegetseho Kasa Mbongwandira avuga ngo si umutoza watugeza kure mu marushanwa mpuzamahanga nubwo arimo aratsinda twari ibikombe hano. Nako kantu begetse kuri Kasa, bahita babishyira mu buyobozi. Ya kampani ibishyira mu buyobozi, ubuyobozi bubiha koro, bahita bazana umutoza urengeje CV Kasa. Uyu mutoza yasinyejo, yitwa Abdeslamane, yasinyejo Kasa Mbongwandire, bamubwira ko agomba gutandukana n'ikipe bita Jamus. Mu yandi magambo mbihinnye ntakuri ibintu birebire, aba batoza b'abanyarwanda nimutaba abanyakuri ngo abantu mwakoranye nabo mubabera imfura, ntibizabahira. Aba batoza b'abanyarwanda mushaka uburyo muba karifiye mu mitoreze, mushaka uburyo muba abantu badasanzwe mu mitoreze, muzamura urwego, mwirinde izi kope zanyu n'abakinnyi, kuko kope wayikorana n'umumanager, ariko kope ukorana n'umukinnyi izi zizabakururira ibindi. Hari abakinnyi benshi ntiriwe mvuga amazina kundeke kubamentioninga bari muri Jamus, batanze report itari nziza ku muntu bita Kasa Mbongo Andre. Harimo abakinnyi rwose ngo yari yabaniye byabaye ibindi, ariko ubuyobozi buravuga batagomba gusinya. Abatoza abanyarwanda mwige gutoza, mureke ibyo kuvuga ngo nutampa uburenganzira bwo gusinyisha umukinnyi sindi businye. Mbona rero no kugira inama shampiyona y'u Rwanda. Shampiyona y'u Rwanda tugire mentalite nk'iyo muri za Tanzania n'ahandi. Mushake batangire barambagiza abatoza bataragira iyo myumvire, bataragira ahantu bahurira n'iyo myumvire y'imya yo gusaba abakinnyi amafaranga, utampaye amafaranga ntukina, waguze imodoka mbere yanjye. Nta mutoza ndi kuvuga, atagira unyumva nabi, ndimo ndavuga abatoza bamwe na bamwe muri rusange bafite izo character. Nutamba uburenganzira bwo kurukirita nge sinkorana nawe, nutagira gute.
ibyo bintu butarabihindura, umupira wacu uracyafite urugendo rukomeye. Niyo mpamvu uvuga ngo abayobozi munirinde n'aba bazungu bari ku mugabane wa Afurika benshi bamaze kwinjira muri utwo duco, bamaze kugira utwo duco tutari twiza. Muzana abandi batoza bakiri vierge, bakiri fresh, donc baje gutoza, bataje baje kubera izindi nyungu zabo bwite. Mu yandi magambo nababwiye ibya Seninga abantu barampinyuza ngo uyu ndi mutoza wa kabiri nawe usubiye Nyarugenge. Kubera iki? Ibaze nawe, ibaze ibyo na bintu nawe. Nundi mutoza ufite iyo tabia bizaba bibi cyane. Ndabashimiye cyane. Yarayo mu nda y'isi. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo nawe umunyamuryango ujye ubona notification z'ibiganiro bitandukanye. Ndabakunda cyane. Yari Mucyo Anta. Ubwo abatoza bari Nyarugenge nyine Kasaraje mu byigane. Amakipe ari Nyarugenge Kasa mutangire mu murambageze. Murakoze cyane.